So hello friends, welcome back to the another videos na my go video ge anui go YouTube studio ge na maksana anui go YouTube ke na anui hang ge update dam le ja pe wang za la mi le chi po ge anui hang sam ma nang YouTubers te za bam lo ge anui hang ge YT studio ge na YouTube ke na update pe wang za bam je chi mak sa bam khoram le la le chi po zi ge na hang sam ma si ko bam le maksana chi mak ko bam le chi po zi ge na anui go YT studio ge na update ko ko si mi wang baram ma anui ge thai samai kle berang to de le na ka mi pi za bam ZMA technical channels le channels ke gyuk chi lo subscribe to mak sabam zai nu ya ja subscribe te lo hebe mi ta request te wede le mak chana anu hanga YT studio kana update pe wang baza karai ba gya anu hanga update ke chi pe wang ai baza 500 subscribers ke nang ni gu community te post ra ma nang ni gu photo ra ma post te ra ba ma karai ba gya 1000 subscriber ke na anu community tab post ramate ran nang lai kanis tu update kina peong ba nang tai ge 500 subscriber bam ni zaina nang mira me post ro ma nang ni hangge pewang ai zabam zen nang nang ni te long zabam na lo le October 12 pe ge ani hangge apo community tab post te long do wi ba gu YouTube kina pewang ai ba lo le suppose that ang ni chi ko ram le za ma zan ko te long zabam ko ram le te te cha la lo le ma zaina update ke ka chi be pe nang ko lo be 500 subscribers get complete ra blog YouTubers te zabang koram hangga YouTube kena peke ni berama anya hangga news iba pe wang berama 500 subscribers complete blog beneficiation ibrama kan nola le community te post kete do wi le mazana aket na anu go favorite YouTubers go zira ma anu te lung nei blog title ge na changba nang ni go description ge kai mang le du title ge kai design na hashtag kai lo ja ni go favorite YouTuber zira ma anu na ro ai blog nango audience rama nango subscribers ma ge blog ya punui zit ge tap te blog ya chizang pe go channel se ja nango audience amre ja gilu pi do wi brama update ke na pecha la mi le he barang to dile magse na mai ting update ke chi bina pecha bam log ya anui check te to ma pram le bam le suppose na anko agu phone ge gyuk le screen record te le agu phone screen recording on te le on te si bam ge agu YT studio ge gyuk le YT studio ge gyuk ai blog ga digum sing min ko update be mi he brama anui study te samai le YouTubers te zabam korama nong ne apora ma sira nang mzig na te ya le herang to de le ko YT studio agu YT studio gu kai blog krai be tinga na pe be za ani hangge nong ni gu YT studio gu te zai na nong ni gu channels ne ma zai na nong ni gu channel sing bena login te gu kai blog krai be gu option ga na pe ma prama analytic ke gu te za ani view more ge click te ranang le ma zai na ma kang na video ge ke te za ani view more ge click te ranang le kalnis tu update ke chiwe paper ai binan ko sing mi be pakanga noni pakanga last ke ngo ko zala mi le dashboard hebe page la le mazana video hebe page la le mazana analytic hebe page la le comment hebe page la le mazana playlist hebe page la le krai bu update na pe mak param le suppose na ka chi ba update paper sai su ja ni check ten sab zana hangsa man notice te ko ram le bam le mazana hangsa man notice te mak ram le bam le YT studio go le ja suppose na dashboard ke gute za nang ngo ko la mi le mazana video ke gute za na nangui gu video karai bitinga na view more ke click te nang le kan su update na pi pe za nang gu video de ki za ba mi he za nang ni su close sector bu le video ge gu kai blog ma za na analytic ke unique le analytic le za karai bitinga nang gu graphic ram ma su ste ram ma nang sector ram ma nang view more ge click te lu na nang tap te nang te te bam le ma za na comment ge le za gi te za na nang gu comment de ki comment wa mi all comment nang ni na pi ne be za view more ge le ki to list du YT studio ge kap te za na comment na ma comment pri be ma za na ka chi ba nang ni na sector lu za comment all comment pi do wi le he rang to de le ma za na number 5 ke na pe be playlist le lam le playlist ke gyu kai blog nang ni go YouTube channels ke gyu kai blog YT studio ke gyu te zaina playlist nang go playlist de ke ba mi he bram le nang go check te kham do le playlist ke check te blog am ka agu playlist pe se bam za ine playlist ka ja no kai sila le si po ga nang ni ne playlist ke si le update do bam do wi le ma zaina agu channels ke ka playlist ke bi zak no kai sila le ba rang to de le mak za na ka da ba anu na ngo to mak pra ma YT studio gar mak sa YouTube kana update pe wang za bam ram le za ko unique le screen recording on te be lui kana unique le digum sing me full back te pe le full back te pe lu za YouTube kana update pe wang ba le za la mi le ko YouTube te unique le YouTube te gute za na ko YouTube ke gele any video ga nang gelo bole any video ga kai blog description ke gelo description ke kai be ga nang ni hangga right ga hang sama hanga pe bele bam le mang na pe mak param le bam le suppose nang ni hangga pe wang mi he le ja nang ni comment ge ro
update pe wang nang ko sing mi be I get right get description ge gu kai blog more from no go video ga nang ni gune be gu kai blog ge krai ge option ge pe mak ba video ma zana abok ba pe male krai bu option ga na kanis tu ma ting update pe rai ne pe rai be za a video ma zana abok pe silale sipo ge video click te blog ge penigu channels kya visit te gu blog ge hang kya pe ne visit te gu blog ge video diki upload te di mi ma zana all des gens peuvent prier lang mi mazana des gens peuvent les test mi pin blog ya video ga click te blog all video nang ni pop gu channel ga nang ni check te dobile mazana nang audios na ge blog ya sanga abok ya ko gu topic na tami ko category na tami hebe pin de blog ya abok section ga ge blog ya pogo descriptions mazana videos mazana playlist mazana community mazana channels aga above hebe me nang ni sector kham do bile he rang to le sipo update am le paper check che che na paper sala mo le sipo update page page che bam ge youtubers nang ite je bam ge hang sam ma chi ma khura me le bam le sipo na chi ma sa bam zain do nang ni gu mo ge geluze nang ni gu youtube ke ma zana YouTube studio ke geluze check te do bile he rang to de le sipo zinan mai gu videos nang ni hang ge te le ra nang ji ge na ma zana chi ma sa bam ko ra ma hang ge te le ra nang ji na te le le rang to de le pe ga di ba kang pi pe me ara ma zat me nang ni du tu ke sang de le he rang to le channel ke subscribe te lo comment te hing ma te lo ma zana nang ni nang oi ba ban zan du like te lo ma zana share te lo he rang to le pa dai gu video na do de ke thank you